Ka Joint Committee for Local People on Kanchi Hydropower Project hapo kejingelam jong sekretari uba Sandi Mertong hane kesengi kelalet ya kendo ya menteri badepet ya ketenat boarding ke sorkar jela u80 mondal halor kejing sateng ki kam ki baidai bat ke Kanchi Hydropower Project Stage 1 haba keren bat kilat patai kebor hadin kejing ya kendo ya menteri uba Sandi ulaong ba nagaleng jong keseng gila kentu ya ke sorkar ba kam dai pendu no ya kini ke project namar kini ke project kan long kejing kerku ya ki pajba ha ke ka dong ka thang bat kilat waru bala dai men sedang no ban pentrai kam ya kini ke project uba Sandi ulai tu ba nagaleng jong sorkar kala kular ba kan pendu ya kini ke project rai kadang wadi ki company ke babiang ban pentrai kam sakmat ya kini ke project Shushu nagaleng ke komiti ke kermen ro ba langba ke jing sim kia jung menteri ke kam boarding ki kam kin sedang men yaj bet kenak men yo jing menteri ki brio bat ki pajba ke baydon betalang ha gani ke project nagaleng jungi ke Joint Committee of Local People on Kanchi Hydropower Project ilawan ban yakendu ya isa yeti bantal balong minister in charge jong kanika department bedai bat kanika Kanchi project jungi kani kadi kesin kapar ya kabangiyo pan ban yakendu yi hakai bedai bat kanika project mari kini project la dapan sign yak MOU nadu senam arjar niyo bat ka MS Antenna company private company tehdian kata jaga di project la dapan scrap da kanika government haginiki kendiat penaik ladap ya badai bagani nagaleng jungi haka new penai mas jong mentau senam ngirawan ban yakendu bangilar request jaga sorkar bakam dai ban scrap yakani project margani ke project kan rong ke jingketu okraw ya katong kathai ngajui ya kemudian begini nagaleng sorkar kala kular yangi bakam kanam scrap yakani ka project kan mereka scrap tang yaka MOU hobdeng jong company baka government riasan yak gitu din ketu nagaleng jungi gratawa ba yakani project daipan stang no kroy biang sisin nang makan long kejing bentoy nak banta ki pajpa jong katong kathai ngajui pada saya ke celahi baru koi nama kumbang i mentah ke celah mikla jungi kadon kejing kedu boarding ke besar kai adalah poetang nadu penai Oktober seneng ter hadu penai April kumdu dan nagaleng jungi gila kepat yang sorkar pakadai banlek kloy hak badai bani banta dan nagaleng jongka sorkar akum kejing kedu ke jungi ya isa kompan nagaleng jong sorkar ngibu fast purity nak banta ketika Kanchi project pakin yo bande nak jong ne korman ko banta dan nak banta kani nagaleng jong komen kandang page benia namar ba kam kwa shu ban shu sign tang ki MOU kumba long kini ki aku senam meradap long ba ki po tadi ki MOU la shu scrap namar ba kam la ban ki company ki shuan ban soi MOU kan rek dalam la ban pentrai kani project de ka korman ka bamanta ong ba sen ba sign ya MOU kadai bai kata ka company kadai ban la ban execute ya kata ka jingtrai ka paki kwa ya biasa lor kata ka banta nak liang jong sorkar ka kwa ban pentikna bagani ka project kan yaj baik sin balak soy ka MOU hadu mentah ka nagleng jong government kadang explore yaki lat lenti kumno bakala ban le hadu kata ka benta ka bakala ban bagani ka project kan yaj bisa perang jadi nagleng jong i war minister ida kular yangi ba insay kendo yo chief minister ka badai bagani pan kampan state yakni ka kam agi badai bagani ka project ka jungi bat nginang yai ya communicate haka badai bagani ka kam nak force ka por ban penting na bagani ka project gajing scrap jong sorkar yakni ka MOU nu nusa ka lombek ban namar bagini company kam la ban tray kam la ban tray namar ban adu arjar niau la sign ka agreement tila sign biang arjar sipo te mentah adu arjar pulai la ban ongmo adu arjar pulai mentah la arpu sam te kemun la khat snam kam la ban pentrai kam te kemun pa shu pensep ya ka por jong ki pajba aku nanti ka shu pensep ya ka por jong sorka akan cakap pengin kiu nak seperang ngin cusak haju tedai habis lor tu norin kolong government kan scrap no ikan agreement perka nika MS Antenna kai karena du minta im pat ong lan khot den dar ko wi bede ko nika ya mentah kena liang jong komen kadang persangkat balak nak pentapan kapaka kino kiba mud saban tray kan ikut markum kumalong kumur basin la float ke tendar kumur ba kala kiba bun kiba sikuak bangi kuak bantray ngir ba bantray hadin kata kiba mud ba undan bantray ba
dan nak takadaw nak liang jong komen ba ngin haban ex menswa kanu bolong jinwin ya ka bakala pan pentre di project nang bakanong long ka bacu sa tengkai ku pas jia ki sedap ki menswa Kapoy kan upload lagi ka project. Jingong jong isar matan marba kalaban poy lak nu lai hadu sang hajar kru kan ka project dan nak takadaw kulong ba kat sitom sibun ya ki company ki bomdon bisa ki bacu persang ban pan pentami kemud papa pensitam hadu katakta nak pentaj di bikin pendap ya di project Iya suruh ipil. Government syua kadai lai sepak sanpo mekawa te ki government ta ka bagi sadek ngintip te namata sakawai ka ba ke jengge ka longba kadon kata ka polisi temai jong ki company bagi le kata ka pumping pat chupom yu nakawa ban ra sejrong pasap penhap yang nrai la dapat tre ya kan depat ka ke jeng ka longba na kadang jong state government kam yu ribedi we ha ka bede kan ni pata te la gile ta ka tu ka bale mensyua ta ka bangin su tan be ko nawa den ni ka wa bat supply ko sedin ta ka mur panagalian jong state government kan yu kat persen ya ka revenue wela dingle kata ka pumping kemud hadu menta kemud bang state government kam yu ya ka ba de halor ta ka nongrim mud ka sukar ban pentreno ya kata ka pumping ru kampanur ban pentreno marba kam yu ya le ka ban thi de ya kan ka boarding ka baka snah ni jela jong yu te bes halor kata ka bud banagalian jong ka jong state government kahapan ong biang external government bakan snah yaki kendon ya ka banagalian jong gitu ki pumping ru kilaban nagalian go state kalaban yu revenue nakatuka pumping te kemud balada nagalian jong teraja kar ngimyo revenue ai ngimyo si mentoy kemud ba ngiru ngimsep ai dan namar ba mensyua gitu ki project ba mensyua asan mensyua mud ki local area for you tingi laban top report telang tingi hapan thiet sebar kumpa kalong mo tengah terai beningkong tengin beron kam hi po stil jong kapatam nang ta ka syong sa ka kadugong pani lan government ka pa kan decide ki sinduk bikin lakpan di kata Kidon ka cingkrisan sa barok kinong sosnong ni kidon kiba kimtre ya kani namar bunsim ni iba kisay. Kabade bukan ni ngamla 100% mo. Rekat hadu menta namar bukan ni ka kanhun go jungi ngidon ki langba snong jong gitu ki caka kepada baca kata ngidon ki NGO kuga ki asu ngidon langbat ni ka ki sang samla snong ngidon lengkap bangi kitra jakar ngidon lengkap langbat ni pangila form yang ni ka komti hagita ki kanhun te ya kal pasai ngam tip kan nogum reya menta kemud la kam long 100% tengah tip ba mdon no percaya kani ngi na kaliang jongka ngila assure ya umin star ba ngi assure ba omdon no percaya ni project lada kani project kalong jingger ku yang ngi ngim percaya handre la chuan teng ngim yo ai teng dia kata tingi habannya keren te reya menta kemud kat ka bangi tu nama kirang pa snong ba kai gidon pergi nang takilan ko nalbor kai kita kijaga ke bade bahasa kita gidon hakani komti Daya menta kemud ba ngisu bakam don ga cik persara ki pai ba dai de pembala thaj ban ya kanika ka cing penslam ga nama pana du arhajar nyo la mundur la wan tray la wan survey hatu por perkhat ba oh tang sposam tang hasnam adap no project lalong jingku re hadin kan tu la suja la kaja te na kaliang jungi ru ba latakan yai ja kum ne kan poi ka por bangi tangim kwa su ban su kmi denti myo te khapokor kemud ba kitra jaka kila ongsha hi baladang jai longkum ni kemud bakan ha bakani ngimpa project shu mantoy ayu shu pen beach ha bakut kemud latamen mangi badang samla kum ni ro bakut project kamba te kemud ba kampus SA kai te yang menta te kim dot ke percak lagi teracaka kai Kat no gitu project kinwan hapo. tak nak ire jongi na makane ka wa kadon arlian ka bahap sepo kedon ki pakta ya ketika mau senur konsensi dan kisnong bakta ya ka nong stoin konsensi bagi don kartu kini kisnong ka hapo orang ni konsensi te natrai hak hapo eki kat santri kisnong ka sakta gini pat khain bang pat lispa dan rai lagu pangkata hi kisnong ipa dai pat sakta kini project keluar kata kemud bandang liang jokomen mendai tang nami khlia kemud napo non isi berkawai ki hapan keren je kesendar government pakadaiban penrung bagi lara le pumping ro ki kastir government kadaiban yo revenue na kataka single generate e power na po state jo Kani ka